Ka samoi ban pentamai ya kinomi khmat ha district council kala jandai artat sa tangkat tukan ya benai baka jing pen kre jong ki parti paper kala ya chai bat kum juru ki kartong ki badan jing temu manya khun ya ki election MDC bat kum bakran way ne kinong ram jong UDP po Janji Hills ulong baka Jingiakhun ha ka election po JHADC kan long Hapdeng ke UDP bat ka NPP MDC ka UDP na tuber constituency is Jingiakhun uba last kirambai ubadairo deputy CEM ka JHADC ulong baka Jingiakhun ki election MDC ha JHADC house nem arpo sao kan long bay Hapdeng ka UDP bar ka NPP ulai tu bah hado menta 4 tip hado katno ka jingklan kal air jong ka VPP lani upra handrai unsa sngoto anda kani ka seng kala penbenaya ki kertong ulai tu bah haus nem arja khandai ka UDP kala job chpeungur ki MDC handrai menta kala sa setang nyongon kumta odon ka jingkermen baki langut ki MDC ka NPP kila puan penpau bagi kuat banyak kun ya ke election MDC na ka tiket ke UDP house nem arpo sao ya kita ki langut ki MDC jong ke NPP syam la penpau kerteng handrai satip andala dai kapor susu ula penpau watla ke NPP kala job sangut ki MLA hakani ke election MLA kabarang syudem bar yo senchar biang ya ke sarkar jela handrai udon ke jingkermen baka UDP kan job khambun ki MDC namar ki langut ki MLA ka UDP ro kidang wan phai biang hakani ki election badang syudem kata uma kermen syela uma nunjor ki sungo bat uma la kemen rembui ki badang job yang hakani ke election MLA kabadang syudap alor kani ulaya tu bahaga konsensi jong Dr. Sanki Changpung ubala depenya so ber ke NPP ubadairu chairman jong ke JHADC dan da uwei MDC barim ubala wan terwapan pantiket na ke UDP pada kani kin sapishar da ke unit ber ke district 8 tipru baki don bon nguki kartong ke balapan pantiket na ke UDP ha ke election MDC na po JHADC namar kata odon ke jingkermen baki unit ken sa di kartong ke bakan sai ban pa cha ke district bat ke district pat kan sa pa bek sha ke UDP state election committee wat lau ba alas kirmbai ulakam baka Jingiakhun ke election MDC ha JHADC kan long Hapdeng ke UDP bat NPP handrai la sngutu baki ni ki artli ki sengken se trilang biang bantau ya ke executive committee ke batamai ha JHADC nalakut ke election namar ke sarkar jela kini ki artli ki sengken Hapdeng ke Jingiakhun naki nyungut ki MDC ke UDP ke baldon lupa ke UDP menta ke haban war kertong thamai hado artu arngut ban penying hakani ke election MDC ke ban salong la shamsnem watla uni unong elam ke UDP na po Janji Hills ubalong ru deputy CEM wala penpa ba 4 tip hado kanu ke jingklain jong upra handrai la sngotu ba ka VPP ru kan sasar hakibabun ki konstituensi hapo JHADC